Vidi se vama AJS Games i danas ćemo razbiti ovaj mali automobilčić. Kao što vidite, sa sekirom. Znači, doživjet će 2 udarca ili jedan. Kao što vidimo, dosta smo ga polovili. Ko je dosta. Ljudi, ajmo još jednom da ga udarimo. Znači, kao što vidite, on još uvijek radi, ali ajmo da... Udarili smo ga još jednom. Sad ovako da ga stavimo i da ga čoknemo. Kao što vidimo, udubljenje je zadobio. Ajmo još jednom. Najjači. Ljudi, to je to. Evo ga, taj auto. Ajmo da ga čistimo. Stakliće. I ćao.